Yes! Oh! Sukahlala madoda. Yini uhamba njani? Sangwinile. So, uhamba njani? Straight wheel. Kuseni so. $30. 30. Kosibanda. Umsindo ongaka uhamba njani kahle? Yini ngidahamba khipha isicelo zakho ezizafana niyo ukuthela isicelo sengwinile mfana nami $30 Wow, something chaotic before 8 a.m. Wena ungafuna ukuthi abakubi idatha leli liyakuphelela. Susa ifoni yakho lenyaweni zami. Ukuthule bandleni, ladies and gentlemen, your captain has landed. Captain of what? Uyazi from machine unisa imali wena. $30. Kin win ekseni so. Alala. So sitshale selizole. Thanda ukudla shema. Ngoba ke lesi sinethe sonke itiye kodwa ubhizi ngesitshwala seyizolo. No njani ungani? $30 imali encane yazi. Sesiyatshona umuntu ebesekubambile we100. Noma sokuthwani lokho sokuserious. Bongani? Lokho dlela igame yakho leyi. So addicted bro. Yini? $30 gone. Suke nje itemba lekayele mdala. Lesitshwala sengisinga lapha. Abakulayile. Ulayile. Tina, this is the reason why Tina sangapage. Tina sila stress siyazi. Ora. Susente this. Tell me good in your cavis. I just need one more flight. And ngachayini nyoka just eat one. Ndawo ngamnika ngoya bongakhona. Kuyini so ngani suhlanya karesi. Ngekelana nezinto zakho zokubheja zona lezi. Scam lesi. Khari uzafunda nini ukuthi i scam? Kula mali ephonga ukuya kalula so. Why does this house smell like a payday yasefactory bazukulu? Asimalume besingenile. Adliwe. Ibisingenile. How are you mzukulu? $30. $30 at Adla ngadliwa yonke. Asala sisente. Shonile bantwana sibanda. Asengini kuyaluma nje. Ungeke la usuke yashisa. Kulicala ukuthi ngilivakashele. Phela selikhohle ukuthi badishiyela lini ezandleni zami. Kambe sho selikaze livakatshe every day. Awungeke. Unjani linjani kodwa? Isikhona laphi. Ake lingitshele sho. Liphupheni. Mrs. Moyo. Utshethe kwasuchazisa amaphupho. Lapha sizakubona ukukhulu lapha. Akwazi ukuthi amaphupho ayakhuluma. Kule mfihlakalo phakathi kwamaphupho into engayaziyo yena leyo. Mrs. Moyothi bemphupha yini? Yo, bengumana. Uthi ubumana, bungawumana kungitshela ukuthi ubumana usithini. Khuluma ngizwe. Ongathi besemasimini. Ngcwele amakhabitshi amahle. Side lay hamba so kadanga 9:10. Then ngapha side lay hamba so kadanga nebe 6. Abe mahle wona shem. Wena mana 10. Okay. 6 laphana.
16 loyana laphana u10 u01 nangu lapha lo 36 oho awongichaza Thando madawuza wambantu Mrs. Moyo. So untshetshelwe ubuzile abantu ahambe ebhethi sibili wena. Uyabheja wena Mrs. Moyo. Zaphela imali zesitshebe endlini sure. Mrs. Moyo. Bekuthi yembile mntu wenkosi. malume le yi-business malume so wena ungaphupha anything uhle ungitshele kungaba lento iphuphayo ma ungela airtime ungifakele please call ufana wami le yi-business le sesisemalini la sesingenile phakathi inside phakathi Mdala sifake imali. Khaya imali egrocery. Bongani ususithengele phela ama-basics ye Bongani Akabela. So mdala nje sefake imali. But imali le incane le. Uyasina senzela let's triple it. Asabe sedla into zenzele ezebhethi zenza amaframachina. Singakudlala uyathenga igrocery kwalinyanga bezi2 athi leni ngaqedwa inyanga phela le. Qinisile. Akujesi vele udlala njalo weekend khona lokho. Lapha uyahamba ifake imali ngale petrol pump. And then so oyindekile kunqa ungafaka imali lokho ufaka. Xa ungiqansa so imali yakhe lo ngeze. So njengoba uqansa so imali ebekungena. Ebelungena. So ngaze uqansa ukuphezulu unhlukhathi masinya. Vele lokhu kulula nkanami. Abantu akula fuel vele. Asabe sefaka yonke imali. Uchiphile. Benza ngasangenele. Nje imali yonke lana. Hayi bese malume so. Nalapha ngithanda. Ngilala ku malume ngkhona nje ngiyasimama. Kosibanda